Епрешри учит убияйынчи этнография музейне учнарамба кечех херых шул жидеть. Ондан на перце юзаман. Качал культуры министерстве палы вырына реконструкциялеме шутытна. Юзавмыле быныбе перін пулдарула хушкани деказакланча. Пиннеды хырчыр сагырвыны мышылданба епрешри учит убияйынчи этнография музейне чилай турист келзе гурна. Шавшутра чигелешенденде полгарсем, туркызем, немешсем. Юзаса шәне хот кертмеді дынычен кунда вунды хырмышымыр варенде хура бюрт. Ширымышымырде вăдырмышылзенде хура мунжа. Ширымышымыр бушламышенде темір шылащи. Вунды хырмышымыр вешенде шилармане булна. Вунды хырмышымырден бушна перенгунда музей. Өзем перемен буде гунда твада памятник культура памятнигізем. Вот везене декшал юзариш перен. Шавдери интересы я балазем. Хутшынш кунда берін музейра. Шанбада шанзадырат бір перен бадырда туристсем ытлара келесі жанат бір. Терлі уявзем ертелесі жанат бір. Мен жындесі кунда пиде интересы сені дұрыш. Ташлаза юрламалы вырын хатченюмбек вырын курмандай бір перен райондон бек кежук. Музей дырых курза жүренимай оннанадын. Ку иртне мірзене сынарлаган пызыгах марч вашялі. Малданхи шүртсем жүмне шавынбегех тыры шапмалы вырын, едем, пир юби, пир вырыне, сак тавраш, ажабыжа вылямаллы пірле бұғынса терләже вренмелі лаптык, иге хутлы келет, хынеевір хүтліх карды тада үтті хуралды хүме хутшынна. Пушар е хурал каланчи де бур. Валда авалдан кашни ялдах вор хурах килзе дуғасыран, херлявдан алхасасран сығыдыма керлі болна. Проект авторы республикара тада ундулашынде юфташ сембаденде авалхи елаба уя вырынесем дума булушаган Эдуард Бахмисов. Вал иртнеліхе пәйінхи гунба чихындарма, мына саттесен елысене шәне барса чертме білет. Ага вал бере шамрық мышырсем туир термелі лаптык пабалаштарать. Пір енде, тебіренде кати енден таванзем дырасты. И шалда, шак таванзен ашамышзем шүлде дырасты. Вот пірлежу бүлде. Оландыры? Вот шавзен ябалзе шудайлзе, шак кетесі тутартарма тұршым дее бірінде. Темірчіла шешімінде лаша таганламалы ядарлы вырын. Она дума куэші аван білегеншін нашанна. Вол теп подрядчиксен бушлығы Владимир Максимов. Яланак чаваш ялезенже, темірчіла шизен жүмінде. Энезене, лажазене, чернизене пахмалы вырындын. Зене алнак ялды темірсен бақсадыны. Кол бернеліхи лажа чернизен расмалы, таганламалы вырын. Вырым хүмешімібе Эдуард Бахмисов вон билі күплелардашын. Вырман касаган сен, гуды шулаган сен, кымба буштараган сен, пулыш сен. Виже үплі хадырге. Унда булмала білдезем, унда булмала хурт пухна шерте узогыраган хадырзем булмала, пыла мүлі тузайліне кытартмала, шау тузайліне пыла мүлі ханазіне шидермелі, келзе кураган зене мүлі, ана әлекшіне томыран дунды тирекре, ярза барза шығырба пушса жіне, кайран шау бұлран дунды тірлерен шөвексем кіржамазем пұлсырызем дунды, шаузембе ханазіне кетселзе, ғызатса малы ғырын, иккемеш үплері бұлмала, еп шуландырғынды, шакти пресс районне характерны бұлмала бұл, кедюадизен, Учудубяйынде этнография музейін кашни удымынде, кашни лаптығынде авалхи сем, авалхи сывлыш. Кунда шамрық семде, ажабжа семге келсе, хызен аслаша асламышы сем. Әлік мүлле бұрыныне пілме бұлдарыш. Ку шиденеген рушын каламашу кирлі. Тивашенгларым вали Марина Корягина, Екатерина Ингалакова. Республика Иван Яковлев шершит мельчулхи